Ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya ha ka Hanyotrik Yayong kila yok ben pelaj im ya kawe ka kena ka barang ship house na merta hadien bakala syakbat ha ka boarding electric ha kawe ka jaka ka badang pentre ha South Garo Hills District. Kani ka jingja kala jia ha ka por kumbak hat wasting men step hajan ka wa rongra ha ka por bakani ka kena ka bakerteng ka nikhami en marak ka khun jong ulithon di sangma nakasnong rongra boljiske kalaya tengko baru post elektrik bodan ding hakajaka barang pentrai. Hadien beladon bapentem ki Sipai BSF na BOP rongra kila hermar mar syakatika jaka na kabenta ban a jingaram. Ki BSF kila pentep mardor syakatanat boarding bakan pendep yakalan boarding kenang ban pelaj na kajingma kabala ban jia syuk ong ukurwo ki BSF. Hadien na penkit no marmar ya kena Rongra Primary Health Center na kabenta banyo jing sumar bat hadien na penken riak no eka Shabak Mara Government Hospital daka ambulans jong ke BSF haringkat ke jing senran lang daka nurse bat ki bahyeng hasam jong kani kena. Ka jingarap keloy ha kapuar ke babiang dagi Sipai BSF kelala un pelaj im ya kawe ke kena kentei ke barang red kerta kebala mensaw hadien ke jing syabat boarding la ong ki BSF.